baik. Di tulang, ini yang otosis. Nah, badan aku mana? Dulu kita biasa. Ya. Tulang. Ada nak level 10. Otosis. Level 5. Iya. Biasa. Pada sarang itu teh. Tanggung, ambil seger. Coba es mati lu. Biru. Yes. Pada dijajak tuh pada di sana. Ikan pelang ke video nya. Ya. Yang mukanya. Mohon mangga. Pesan ya. Punten meser seblak ladakna level 2. Punten meser seblak di cekeran di cilokan. Punten meser seblak ngangge tulang di bontengan. Punten meser seblak rada amis di gulaan. Seblak blak 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 blak. Seblak blak 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 blak. Seblak blak 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 blak. Seblak blak 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 blak. Punten meser seblak ladakna level 2.